Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala al-mabu'usi rahmatan lil alamin, Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam, ɓawo yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko Allah duwano ɓurnaɗo tageefo mo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fo e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo, yo Allah waɗu en e maɓɓe. Aray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina, salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka nder aljanna. Yo Allah waɗu en fo meɗen jeeyaɓe yimɓe aljanna. Aray hande kadi e nde ñalande asewe ɗo, ñande 5 sumaye 1442 fergune laɗo sallallahu alaihi wasallam, ɗum haray hino hawra 17 avril 2021. en fotti ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo inchallahu ka julirde meɗen masjid ibadur rahman e nder laken Bruxelles. haray inchallahu ka duɗal meɗen ahlus sunna wal jamaa e nder Belgique. haray inchallahu hande ko winoɗen en yewtay kon haray ko fi ko yowodiri e karamokoɓe meɗen ɓen e Allah subhanahu wa ta'ala on teddiniri ko wiyete kon gandal. haray miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala mi wonɗo e yewtude on, yo Allah longinan ko yaadi e deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. haray onon wonɓe e ndarude ɓen kadi e ndaro yeyɓe e feƴƴinoyeɓe, yo Allah waɗu hara ko sabi Allah ndarir ɗon, sabi Allah jentorɗon, feƴƴiniro yon kadi li wajhillah. musidɓe julɓe tedduɓe, ko toɓɓere nde mi falete yewtude ɗo seeɗa ko ɓuri e raɓɓiɗugol ɗum ko fi honɗum fi ɓe karamoko meɗen tedduɓe meɗen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri ko gandal. ko wiyete gandal, Allah subhanahu wa ta'ala yeɗi ɗum ɗon ɓiɓɓe lagine, o yeɗi ɗum ɗon ɓe karamokoɓe meɗen. haray inchallah ɗum no holli ko giggol e yurmede wonande ɓiɓɓe leydi. ɓe karamokoɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala jarribori jonnede gandal. Allah subhanahu wa ta'ala on jarribori ɓe kadi hiɓe yonnanade jama on, hiɓe ittude jama on e nder newre ɓe naɓa ɓe annora, hiɓe ittude ɓe bid'aji naɓa ɓe e tawhid, hiɓe ittude ɓe shirkuji naɓa ɓe kadi e wutindingol Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe ko hana ɓe weltanede, ɓe ko hana ɓe jarnede, ɓe ko hana ɓe sannede, ɓe ko hana ɓe teddinede. fi honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko e maki wo ko al ulama'u ko warathatul anbiya. karamokoɓe ɓen haray ko ɓe woni roni ko annabaɓen. annabaɓen non ɓe ronaka non dollar, ɓe ronaka kadi euro, ɓe ronaka faranguinéen, hay hunde ɓe ronaka, ande ko ɓe rona ko gandal. wo kala non ƴettuɗo ngal gandal ɗon faqad akhadha bi hazzin wafirin, haray o ƴetti ko wiyete ko ngeɓal timmugal, ko woni ko yonaygal, ko wiyete gandal. ko wiyete gandal no tawa e inde Allah subhanahu wa ta'ala ɗon, ko ɗon Allah ƴettata jonna ɗum ɗo neɗɗo mo yiɗi. wodi hadis kanela sallam e maki Allah no jonna o aduna neɗɗo mo yiɗi e neɗɗo mo yiɗa, kono ƴettata gandal ngal o jonna ɗum si wona neɗɗo mo yiɗi. kala mo jonni ɗum ɗon haray o yiɗimo, yo Allah waɗu yemɓe Allah o yiɗi. musidɓe julɓe tedduɓe, ko wiyete ɓe karamokoɓe ka meɗen, haray ɓe no hato jini e teddinede nden non naargol to innaɓe assalamu aleykum bimbi be bimbi sun fotti ƴuwoɗa hewroɗaɓe, wona fi ɗum. teddinirte ɓe kono wonɗon e teddinirde ɓe ni, miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓe Allah on yanyani feere tawata hino dankiti ɓe karamokoɓe ka meɗen ɓe wonɓe e yonnanade, wawa wonde sabu sonnaɓe feewi ƴetti conci l'islam, Allah waɗi ɓe sabu fayɓe tabiti e lawol peewal, ɓe wi e majjere. mi turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yonnanoyoɓe ka lumboygol sirate. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni wo innal alima wono gando la yastaghfiru lahu no insinanomo man fi samawati wa man fil ard, dendangal ɓe wonɓe ka kammoli e dendangal ɓe wonɓe ka leyɗele, wo hatta l hitano fil ma, wo hay liƴƴi ɗi wonɗi ka nder ndiyan ɗin no torade Allah, yo Allah o yaafo o karamokojo wonɗo yonnanade jama on itta ɓe annora afwan itta ɓe e niwre naɓa ɓe annora iman. musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen jogi karamokoɓe ka meɗen hara ko lollirɓe gandal. den toro Allah, yo Allah subhanahu wa ta'ala renan en ɓe, aynana en ɓe, tabbintina ɓe kadi e hoore lawol peewal. mi jonnay mise tum fiyen wattan hakkille, mi aray toɓɓere ko mi faalete yewtugol kon.
so ƴetti wano ka meɗen docteur Muhammadu Wuri Bari hafizahullahu wa ra'a, wallahi summa wallahi Allah waɗiɓe sabu bid'aji boyi acci. Allah waɗiɓe sabu ko inneteno kadi ko bid'a fu tawata hara hina bid'a. Allah waɗiɓe sabu ko wiyateno fop moƴƴaka dina ɓe yonnani ke jamma on ha jamma on wawi sendidirde hakkunde guɓe jondi. komi toroto Allah ko yalla ɓeydan ɓe cellal, o rena ɓe, o ayna ɓe, o danda ɓe, o hisina ɓe. Sifa wanwa ɓen ɗon so jetti Cheikh Aboubakar Diare hafizahullah, kala anduɗo ɓeɗo fewndo probléme ji wanno ton hakkunde shi'a e sunna, fewndo fotteteno besiya ka docteur Nage ha iwra ɗon no yara non donka ha yara ɗon no yara minière. Wallahi hari tigi tigi on cheikhu ɓe ɓen komi toroto Allah ko yalla ho renuɓe. Mi ƴetti kadi misal wona Ustaz Muhammad Tayyib Ba hafizahullahu wa ra'a, wona fi hara tawata ɗi jarrabuyeji ɗo yaniri ni e hoore maɓɓe, ko neɗɗo tawata ko noddanɗo dina, fewndo tawata ko wonno suka, fewndo tawata on sahi mi wadde lycée ay hunde komi andi e mo mi andi, fewndo koloma wiyeteno koloma Ustaz Muhammad Tayyib en, Ustaz Alhasana So en, Ustaz Ahmad Saïd Ba en, Ustaz Souleymane andiraɓe Ustaz Souleymane koloma, Ustaz Ahmad Saïd So, Ustaz Ramadan, Ustaz Salaji Ismaila, yo Allah yafo ɓen non ɓe fatinoke e nanditay ɓe ɓeɗo e Cheikh Ramadan si innanoma koloma hari ko ɓeɗo wonno ɗon. Ara ɓeɗo Ustaz Muhammad Tayyib Ba o jarrabuyeɗe o heɓi hoore maɓɓe, kono minna yo wallahi summa wallahi ko Allah fuu ko Allah tun wawi andugol ko jelo e sonnaɓe fewiri sabu ɓeɗo, ko Allah tun wawi andude ko sukaɓe jelo tabitiri sabu wanwa ɓeɗo. Mino toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ho renuɓe, ayna ɓe kadi, danda ɓe kadi, hisna en ɓe fop maɓɓe karamokoɓe memɓe. Sen ƴetti non ha ɗon kadi Ustaz Abdallah andiraɓe Ustaz Abdallah Mombeya e nanditay ɓe sifa ɓeɗo. Sen ƴetti Cheikh Hafiziwu So, sen ƴetti wona fewno ɗo ni docteur Muhammadu Makka inchallahu hafizahullahu wonwa sifa ɓeɗo. Sen iwri ɗo yaren tele wona sengo Dakar docteur Muhammad Tahir Diallo hafizahullah, sen ƴetti wanwa Ustaz Al Hussein Ba Dakar andiraɓe non e sifa wanwa ɓeɗo, e docteur Kula wontiranɓe en wanwa Sierra Leone e sifa ɓeɗo, en taway Allah subhanahu wa ta'ala on si tawi woodi hunde nde o jonnari en taho tawata hiɗen haton jini, kono wallahi o jonni en ko tawata kon heno ɓuri e mawnude. En ƴetti ɗum ɗon no tawa e docteur ɓe adiɓe artude ɓen e nder lagine docteur Al Hussein Diallo Tilimile, ɓe tawa e adiɓe heɓde doctorat ka meɗen e nder leydi lagine. Ɓeɗo fo yonnanike jama on, sendinirani jama on guɓe e jondi. Joni noon ko honno waɗɗi en enen sukaɓen ko helugol koyɗe men ɗen heldaɗe joɗo e ley koyɗe ɓeɗo fiyen wawu teɓugol ko Allah subhanahu wa ta'ala on jonni ɓe kon. Ko honɗum waɗɗi en enen marɓe ɓen, onon marɓe jawdi ɓe Allah on jarribori jawdi, ko teddinirgol ɓe konngol e kuugal, teddiniron ɓe ko Allah okkori kon jawde monne. No hanuno sifa ɓe karamokoɓe ɗo ko misal tummi jonni seeɗa e nanditay ɓe sifa ɓeɗo fop. Hande ɓe hara hino hanuno hara kala ko yowodiri e maɓɓe e ɓeygureji maɓɓe e fiyakuji maɓɓe ɗin fop hara ko juuɗe laamu ngu woni, hara ɓeɗo ko woni golle maɓɓe o ko joɗagol janna ɓiɓɓe leydi ndin, waɗa programme uji ko honno ɓiɓɓe leydi ndin e nder duuɓi 10, e nder duuɓi 20, e nder duuɓi 50. Hara hande ɓe karamokoɓe ɓe Allah neldi en ɓeɗo e woɓɓe goo kadi ɓe mi wolari ɗo inde muɗum, hara ɓe hande mapotako fi finugol bimbi dawa fi yahugol ɗaɓɓoygol arsiki hum muɗum, fi honɗum ko ɓeɗo so nani ressource leydi ko karamokoɓe ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala o hino moƴƴora e leydi hara e sagbu ganduɓe. Allah ko yini hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, mbela ɓen anduɓe ɓen ɓe anda hiɓe fota, ɓen ɓe wawa fotugol, la yastawun, ɓe wawata fotugol. Miɗo toroɓe Allah yanyani feere tambitagol karamokoɓe ɓen, tambitoduɗe karamokoɓe ɓen, teddina karamokoɓe ɓen. Hara ɓeɗo yo Allah dandu neɗɗo janguɗo diina, Allah waɗugol arsike makko on e juuɗe laamu ngo anda Allah, anda annabijo Allah, ko eti wo ko eti o oñoto. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko ɓe maaki. Sayyidina Ali o wi e nder yewtireji makko wo kadal faqru an yakuna kufran, ko ko wiyete tampere, ko ko wiyete ɓittene, ko ko wiyete sonja, ɗum hino puusa goɗɗo so watnari hakkil ha wattamo kefeero. Si tawi goɗɗo wawari hunnande ko wiyete kon dépense ñallal makko ngal, ko kara han o wawata hunnirande kadi haray konngol makko ngol.
enen noon alhamdu wa shukru lillah siko gandal Allah neminiri ɗum ɗon ɓiɓɓe lagine siko jawdi kadi alhamdulillahi no woodi ƴette jawle ko jogi ɗon kon onon ɓe Allah yeññani feere tambito ɗon ɓe karamokoɓe teddinon ɓe karamokoɓe no mi wirno nane no nga fuɗɗorde hara na teddinirɗoɓe tun on belki e jam on waali e jam ko teddinirgol ɓe feere ko Allah jonni on kon no tawa e muɗum joni waɗangol ɓe loose manji kaɓe wawata wonde kamɓe ɓe ngureji maɓɓe hara ɓe ɓittaki no tawa e teddingol ɓe ɗon gol wonande onon ɓe Allah yeññani feere nden okkorgol ɓe mbaɓɓateriji hara si ɓe déplace to yawgol jonnoygol darsji jannoygol ma waajoyagol ma julnoygol hara ɗum ɗo nayoɓe aru daragol habbagol oto ɗon ha ɗum ɓittina ɓe ma ɗum ha tawata ɗum leetinayi ɓe darsi maɓɓe ɗin ko ɓuri e fanɗude hara on tiɗo jogi oto hun ko ɓuri e fanɗude ma himo jogi hay sayi ko moto hun ko wata ƴawde e hoore muɗum fiyo wawa yottinanoygol ka dina Allah ndi jawdi moɗon Allah landitoyto on fi mayri min aynaktasaba wa fima anfaga ko on to heɓuɗon jawdi ndin ko honto kadi woni ko dépense ɗon ndi jawdi ala ko ɓuri moƴƴude e tambidagol ɓe karamokoɓe sa woni sabu karamokojo ɗo o déplacé ke o immi o yehi hara koye oto humma o ƴewi ma hara ko mbuuɗima o soodi essence o loowi e kun oto hum o yehi o waɗoyi dars yeru kala faamunoɓe ton andu hara eɗa mari baraji wona ɓen ɗon fo no wayi was tawi hara ko an woni ko janniɓe sen ƴetti wano ka leyɗe arabuɓe ɓen on yiyay ton woɓɓe hara ko karamokoɓe kono hara feere nden ala si ɓe wallifike deftere goɗɗo ko ara inna min mi yoɓi coggu ko nde muulirte kon goɗɗo ko nde ara inna min kay mi yoɓi coggu ko nde sakitirte kon e adnam ɓeɗo baraji ɗin ɓe kamɓe tato non hara hiɓe fota enen kan ka meɗen no woodi karamakuɓe buy faaleteɓe wallifagol defte kono haray tigi tigol sabu ɓitteni nguura e ɗen hara wawataɓe permetude sabu no joɗagol wallifo deftere ko si tawi hoore nden hino woni tranquille joɗagol wallifo deftere ko si tawi dépense hino timmika suudu kono si tawi dépense on timma fayɓe ittari kooƴe fayɓe ka janngoyta to yoɓanaka lewru ndu fayɓe hino nawni ordonnance ji ɗin sodaka ko honno oɗo wawata joɗade miijito fi wawugol windugol deftere hay non ko mustahil ko impossible ɗum ɗon wawata waɗugol an non o commerçant jo an o mo Allah yanñani feere sa wawi non wonugol sabu o karamakojo tedduɗo ɗo mo Allah teddiniri gandal ɗi piiji ɗo wawi mo régulande fuu hande kadi o joɗike o wallifike deftere baraji ko heɓi kon fuu an walli wonɗo sabu on ha woni tranquille hara yiɗon fota e baraji ɗin addallu alal khayri ka fa'ilihi kala tindinɗo yo moƴƴere nden waɗe hara himo mari baraji wano on waɗuɗo ɗon ɗon hara hay goto e maɓɓe ɗoytantake musidɓe julɓe tedduɓe ko yewtuɗen fi karamakoɓe wo e wawa andugol fimu ɓural ko Allah subhanahu wa ta'ala on jonni ɓe ko mi darnira yewtere anne honɗum imamul Bukhari rahimahullah oɗo ñande o laatino fure cheikhuji goto wiyeteɗo cheikh Aboubacre warno inni kala faalaɗo e moɗon darugol ko honno Allah jaɓitirta gandal ngal yo daru o fure ka waali ɗo oɗo yaadi e gandal muɗum ngal oɗo cheikhuji o wi wosi tawi no hara goɗɗo hino wawayno ƴettugol e gurdam mum goɗɗo hara hino wawayno ƴettugol e duuɓi mum goɗɗo hara hino wawayno ƴettugol e balɗe muɗum ɓeydana goɗɗo fiwata o maayo o inni kanko wallahi makko o ƴettayno gurdam makko ɗan o ɓeydana imamul Bukhari hara ɓe imam Bukhari wuuray ɓuri ko wurnoko fi honɗum wurgol imamul Bukhari ko wurgol mofte ɗen maygol imamul Bukhari ko maygol kadi mofte ɗen gando goto no wawi yonnanade mofte ɗen fop ko majjuɓe ɓen ɗuuɗi o si tawi gando hino hakkunde maɓɓe ɓe yolotako si tawi yimɓe ko ɓe ɗuuɗi o ko ɓe ɗuuɗi si gando ala hakkundeji maɓɓe ɓe majjeyi mi toriki o musidɓe julɓe tedduɓe teddinen ɓe karamokoɓe ta en ndaaru ko honto ɓe iwri wata en ndaaru ko honto ɓe fewri ndaaren ko Allah subhanahu wa ta'ala o jonni ɓe kon o yiɗiɓe ha o jonniɓe gandal iwtiren ɓawo ɓe haray noon nelaɗo sallam e maaki wo yimɓe ɗiɗo hino ton si ɓe laaɓanaka ɓe teddinaka ko ɓe jogi kon hettorta doole ɓe mayda e muɗum ko honɗum woni ɗum karamokojo kono ɓernde nden weltori gawo kono ɓernde nden hentori nder gawo ko noon o wawata yaltinirde gandal ko Allah on jonnimo kon ɗiɗaɓo on ko hombo ko docteur jo médecin jo sa yehi joni a tawi salaire makko on o hendaki hara piiji ɗin ɗi timmaka nder hôpital ton ko honno wawatama ñawdirde ko jogi gandal o ko jogi gandal ko jogi expérience o ko jogi expérience hara tigi tigi on ko jooma ala wawata eelade mo mara ala wawata eelade ko so tawi mo jogi matériel ji ɗi kono so tawi hay hunde timma yalti bimbi yaltiri e hoore kara hanka suudu hewtirayi ka golle e hoore kara han ton kadi
oɗo haray o wawata yaltinde ko woni ka hoore makko ko. Amma non karamakojo sa yiɗimo a teddinimo haray a te'ay e juuɗe makko yonnoroya ara eta ɗon yerko falla kon fof hunjitoya sa añimo hay sa warimo yaada e gandal makko gal sabuna ɗum hettorta dole ko hettorta ko yiɗalgol e weltade e teddinede. Haray noon teddingol karamakoɓen ko teddingol annabaɓe, teddingol karamakoɓen ko teddingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Pay ko kamɓe maaki awaɗey ko ɓe karamakoɓe ɗo woni ko roni menen annabaɓen. Menen noon min accari hay e hunde dondi ko min ronete si wona gandal. Kala ƴettuɗo ɗum ɗum haray o ƴetti ko yonata. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, mi tororimo inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fuu e inde makko ɓurde mawde nden fuu. Yo Allah renan en karamakoɓe meɗen ɓen ka meɗen, yo Allah renuɓe aynaɓe kala ka karamakojo woni e hoore leydi ndin hara himo yonnanade ɗe mofte. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on hiwɓe, yo Allah on hiwɓe, yo Allah on hiwɓe, yo Allah tabintinɓe e hoore deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. Yo Allah waɗu hara golleji maɓɓe ɗin fuu ko sabi Allah waɗanaɓe ka mandakkeji maɓɓe moƴƴi ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata si wona on arɗo ko Allah e ɓernde hisude e shirku. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala onon wonɓe ɓe teddinde ɓe karamakoɓe teddiniraɓe konngol e kuugal. Mi turiki Allah yo Allah okkoron onon kadi ɓiɓɓe lontotoɓe on ka nder dina, ɓiɓɓe wonayɓe karamakoɓe, ɓiɓɓe jenteteɓe, ɓiɓɓe jendanteɓe hunjiɓe qur'ana e sunna ya rabbal alamin. Musidɓe julɓe tedduɓe, simi yewtiɗo joni fi karamakoɓe seeɗa ko ɓe inata kon ka pulal, si ɓoggol bugama ko ɓurɗo towude dande o woni ngol wakkoyto e muɗum. Haray hino woodi karamakoɓe buyka meɗen tawata ɓe yaltita haray ɓe heewi tew gandal, hiɓe jogii gandal e faamuji kono ɓe heɓaari feere ko honno ɓe wata yaltitirde jama on wawari ɓe nafitorde wono ɓe jogori non gandal. An o marɗo feere noon hiɗa wawi wonde sabu ɓe ɓe yaltita hay si tawi ko koye vidéo hoye ma darsji maɓɓe ɗi ɓe jannata yaha etoɗa ha feƴƴinanaɓe ɗin darsji ɗon a anda ko yimɓe jelo heɗoyto ɗin darsji ɗon joni ɓe nafitora sabu ko chargeta ɗo téléphone ma waɗa connexion ɗo feƴƴinana ɗum mofte ɗen no gasa wonɗo ɗo ka aduna on lanni ton ko on heɗoyto on dars o fewira sabu yewtere wotere nde on karamakojo yewti ɗon hara ko awwoni sabu on non joni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki la an yahdi allahu bika rajulan wahidan ko nde wata wonde sabu gorko goto o feewa ma suddiɗo goto ma payku goto nawa neɗɗo goto ɗo o feewa khairul laka min humri na'am ɗum no ɓurma e moƴƴande sa okkama ayde tew ko ɗum woni geloɗi ma ɗum khairul laka min ad-dunya ma fiha ɗum no ɓurma moƴƴande sa okkama aduna on fop makko e kala ko woni aduna on hakkude kange e kalisi e jawle. Musidɓe julɓe tedduɓe ko hono ɗaɓɓeten moƴƴere ɓawo ɗum ɗo. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hiw en reena en ayna en danda en waɗa gandal ngal fof hara ko sabi Allah. Yo Allah reenu karamakoɓe meɗen ɓen o hiwa ɓe o ayna ɓe danda ɓe jarrabujeji ko yani e maɓɓe. Yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu hara ko yaafir ɗum bakkatu e ittir ɗum sunoji ya rabbal alamin. Ko wonno ka page ɗo Facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Brixel ka duɗal meɗen ahlus sunna wal jamaa haray alluwal suuma yengal ka juulirde meɗen masjid Ibadur Rahman laakere nder Bruxelles Belgique haray toujours balle ɗen ko woni arde kon fi juulirde ye waw sodugol haray hino hewtude hiɗo weltana yo Allah subhanahu wa ta'ala weltano on ya rabbal alamin. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray en jango si tawi jon jango jaɓi à partir de 19h30 heure de Paris.